Twabwiye ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yirukanye mu gisirikare abofisiye 16 mu ngabo barimo na Major General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda. Hanyuma rero mu kanya gato kashize nibwo umuvugizi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga maze guhamiriza itangazamakuru ko mu by'ukuri yanemeza ko yemeje ko abasirikare birukanwe muri RDF bazize impamvu zirimo ibyaha bakoze cyangwa se imyitwarire mibi itajyanye n'umwuga wa gisirikare, ku buryo rero hari n'abazakurikiranwa mu nkiko. Akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga abibwira itangazamakuru. Hanyuma General Major Aloys Muganga uyu yahoze ari umugaba mukuru w'inkeragutabara guhera mu Gushyingo 2018, umwanya yavuyeho muri Mata 2019 ubwo yagirwaga umuyobozi ushinzwe ishami rya gisirikare rishinzwe ibikoresho. Brigadier General Mutiganda we yahoze ari umuyobozi w'agateganyo ushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu imbere iyo kuvanwa muri izo nshingano muri 2018. Mu birukanywe kandi harimo abandi basirikare 116 ndetse n'abandi 112. Amasezerano yabo y'akazi muri RDF araseswa nk'uko itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bigaragaza. N'itangazo ryasohotse mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Kamena 2023 nyuma gato y'inama ya ministre yayobowe na Perezida Kagame. Ntabwo hatangajwe icyatumye abo basirikare birukanwa cyangwa se amasezerano yabo ahagarikwa. Icyakora nyine ingingo ya 7 y'itegeko nimero 38/2015 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 7/2015 rigena igabanya ry'umubare w'abagize ingabo z'u Rwanda kubakura ku murimo basubiza mu buzima busanzwe ndetse no kubirukana. Ivuga ko ugize ingabo z'u Rwanda ashobora kwirukanwa kubera imyitwarire mibi ikabije. Imyitwarire mibi ikabije rero ikabituma rero habaho kwirukanwa byemezwa n'umuyobozi ubifitiye ububasha. Kuri ba ofisiye kukwirukanwa bikorwa n'iteka rya Perezida. Ni mu gihe kubijyanye no gusesa amasezerano y'akazi ingingo y'105 y'iteka rya Perezida nimero 044 agakoni 01 ryo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2020 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda ivuga ko iyo bibaye ngombwa Minisitiri asesa amasezerano y'umurimo yagiranye n'umusirikare. Iyo amasezerano y'umurimo rero asheshwe, umusirikare bireba ahabwa amafaranga yo gusesa amasezerano angana na 1/4 cy'amafaranga ahabwa urangije amasezerano. Iryo teka rivuga ko abofisiye n'abasuzofisiye bakuru bagengwa n'amategeko y'umwuga, naho abasuzofisiye bato n'abasirikare bato bagengwa n'amasezerano y'umurimo bagirana na Minisitiri. Amasezerano y'umurimo rero akaba agira agaciro mu gihe kingana n'imyaka 10 ishobora no kongerwaho imyaka 5. Tujye mu Buhinde aho impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu bagera kuri 300 ikomeretsa bagera ku 1000 nk'uko byatangajwe uyu munsi ku cyumweru na Minisitiri ushinzwe ibya gari ya moshi muri icyo gihugu Ashwini Vaishnav. Iyo mpanuka yabereye mu birometero 200 mu majyepfo ahitwa Kolkata. Inzego z'ubutegetsi ziravuga ko gari ya moshi zigera kuri 3 arizo zagonganye muri iyo mpanuka, bigatuma ibyumba byicarwamo ziba zikuruye bigera kuri 15 byose bitakaza umuhanda. Ikosa ryateye iyo mpanuka ryaturutse mu byuma biyobora izo gari ya moshi bikoreshwa n'amashanyarazi byahinduranyije imihanda zicaho mu buryo butari bwo bituma zigongana. Minisitiri Ashini yavuze ko uwabikoze n'icyabimuteye bizamenyekana nyuma y'iperereza. Impamvu yateye iyo mpanuka yasobanuwe nyuma y'uko abakora ibikorwa by'ubutabazi bashoje imirimo yabo. Ubu bibanze ku gutunganya umuhanda wa gari ya moshi kugira ngo ingendo zikomeze nk'uko bisanzwe. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi ejo kuwa gatandatu yarahasuye ahamara igice cy'isaha akurikiranira hafi ibikorwa by'ubutabazi. Nyuma yaho yagiye ku bitaro kureba aho bakomeretse bavurirwa, avugana na bamwe muri bo ndetse avugana n'abaganga. Yabwiye abanyamakuru ko leta izakora ibishoboka byose gufasha abagizweho ingaruka n'iyo mpanuka kandi izahana ababiteye yihanukiriye. Impanuka ziturutse kuri gari ya moshi zikunze kuba mu Buhinde kubera imihanda imaze gusaza. Abantu bagera kuri miliyoni 12 bakoresha gari ya moshi buri munsi muri icyo gihugu. Amakuru hirya no hino tuyasoreze muri Myanmar aho ibiganiro bishyigikiwe n'Ubushinwa bihuza ingabo zafashe ubutegetsi n'imitwe ya gisirikare ishingiye ku moko yiyise Brotherhood Alliance byarangiye mu mpera z'icyumweru gishize ntacyo bigezeho. Byari bigamije kwingingira iyo mitwe gushyigikira gahunda y'amatora igisirikare cyafashe ubutegetsi gishaka. Ibyo biganiro byamaze iminsi 2 mu karere ka Mongla muri leta ya Shan iri mu majyaruguru ya Myanmar hafi n'umupaka w'Ubushinwa. Amakuru imbere mu gihugu avuga ko intumwa idasanzwe y'Ubushinwa Guo Bao yitabiriye ibyo biganiro haturutse mu ntara ya Yunnan mu biro bishinzwe ububanyi n'amahanga. Ibiganiro bishyigikiwe n'Ubushinwa bihuza iyo mitwe ya gisirikare n'ingabo za leta ni ibya mbere bibaye kuva igisirikare cyafata ubutegetsi muri Myanmar mu mwaka wa 2021.
Ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu biravuga ko abahagarariye igisirikare cyafashe ubutegetsi basabye abagize iyo mitwe y'abarwanyi bishyize hamwe gushyigikira gahunda y'igisirikare y'amatora ubutegetsi buteganya, ariko abarwanyi bakabihakana. Gusa igisirikare cyafashe ubutegetsi ntikiratangira gutegura ayo matora, kivuga ko kizategura habonetse amahoro. Imbere mu gihugu no hirya no hino ku isi ayo matora ntashyigikiwe kuko afatwa nk'adakurikije amategeko. Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mudusanye no kuri YIHUTIRWA radiyo yacu VOA.com, mukurikira amakuru ko turimo tuyabagezaho kuri Facebook na Twitter, mudusanga kuri @VOA radiyo yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Malawi, aho Bakiri Muluzi wahoze ari perezida w'icyo gihugu avuga ko yashimishijwe n'uko umushinjacyaha mukuru w'icyo gihugu yahanaguye ibyaha byose yarakurikiranyweho. We n'umunyamabanga we baregwaga gukoresha nabo umutungo wa leta ugera kuri $1,700,000 y'amadolari y'Amerika. Abihakana yivuye inyuma. Abanenguye umugabo wabaye perezida wa Malawi manda ebyiri zose bavuga ko ibirego bitari bikwiye gukurwaho, bakemeza ko bizasubiza inyuma intambara yo kurwanya ruswa mu gihugu. Avugana na mugenzi wacu Peter Clote ho mu ishami ry'icyongereza, Bakiri Muluzi yongeye gushimangira ko ibyo birego bishingiye ku mpamvu za politiki. Well, you see, all along I knew that this matter. Urabona, nari nsanzwe mbizi ko iki kirego umunsi umwe kizakurwaho kubera ko umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe kurwanya ruswa Lucas Pondwe mu by'ukuri yavuze ko nta kibazo yabonye mu byo nakoze. Uwa kabiri nawe wabaye ku buyobozi bw'uwo mwanya Bwana Matemba nawe niko yavuze. Byagenze rero uko byakagombaga kugenda kuko ibi byari bishingiye ku mpamvu za politiki. Ni ibintu byatangiwe na nyakwigendera Bingu wa Mutalika, aruhukire mu mahoro. Nta kidatunganye nakoze. Something which was orchestrated by late Bingu wa Mutalika, may his soul rest in peace. There was nothing wrong I did. Do you feel vindicated? Urumva rero bigaragaye ko ibyo wavugaga bifite ishingiro? I do feel very vindicated because this is what I have been telling the people of Malawi and the international community all along, to say the so-called cyane rwose, kuko nibyo maze igihe mbwira abanyamalawi n'umuryango mpuzamahanga ko ibyo bita ko ari amafaranga ya ruswa yashyizwe kuri konti yanjye, yari amafaranga yanjye nahawe ku giti cyanjye nka Bakiri Muluzi, atari amafaranga ya guverinoma. Amafaranga ya leta ajya kuri konti zayo. Nibyo twagumye tuvuga ariko abantu ntibabyemera. Ariko ubu barabirebye basanga nta kibazo kirimo, basanze nta cyaha cyakozwe, niyo mpamvu urukiko rwavuze ruti oya reka tubirekeraho. That's why the court said no, we should not continue. Some of your critics have always maintained that the money. Abakunenga bavuga ko ayo mafaranga wayahawe kubera ko wari perezida wa Malawi, bakavuga bati utaza kuba perezida ntuba warayahawe, bityo nayo abanyamalawi sa yawe. Bakavuga rero bati ibyo birego ntibyagombye gukurwaho. Ibyo urabivugaho iki? Should not have been dropped against you. How do you respond to that? No, they are wrong. You look, I was head of a political party. Oya. Ibyo bavuga si byo. Dore nari umukuru w'ishyaka rya politiki kuva mu mwaka w'1990. Nayoboraga ishyaka. Aya mafaranga nahawe kubera kuyobora ishyaka. Twaguze imodoka n'ibindi bikoresho by'ishyaka. Ntabwo mu by'ukuri yari ayanjye ku giti cyanjye n'umuryango wanjye. Yari yarahawe ishyaka, ntaho bihuriye na guverinoma. It was meant for the party. So it's the party which was given the money for, nothing to do with government. Well, Mr. President, what do you say to those who are saying that it was because hanyuma se abavuga ko biterwa n'umubano wihariye ufitanye na perezida uriho ubu Lazarus Chakwera watumye ibyo birego bikurwaho? Abandi bakavuga ngo wakomeje kubitinza witwaje impamvu z'uburwayi, ukomeza kuzarira kugeza igihe haziye umukuru w'igihugu mufitanye ubucuti bwihariye akagukuriraho ikirego. Ibyo bivugaho iki? Nice to you came to office to drop the charges against you. No, it's not. What actually, the person who has dropped this... Oya, ntabwo ari byo. Mu by'ukuri wakuyeho ibirego umukuru w'igihugu n'umushinjacyaha mukuru kandi arigenga. Ikindi kandi n'umunyamategeko yarabisuzumye bifataho icyemezo. Ntaho bihuriye na Perezida Chakwera cyangwa umubano wanjye nawe. At all.
and nothing to do with the relationship between me and President Chakwera. With these charges being dropped, Mr. President, does that mean that none se bwana perezida kuba ibi birego bikuweho bivuga ko bitazagaruka mu bihe biri imbere? Well, if anyone would like to look it again, if they want to do, but they will find nothing, because like I've told you, niba hari abashaka kuzongera kubireba bazabikore, ariko ntacyo bazabona, kuko nk'uko nakubwiye abayobozi babiri batandukanye b'ibiro bishinzwe kurwanya ruswa n'uwabikozeho iperereza yabwiye urukiko ko iyo aza kumenya ko amafaranga nayahawe ku giti cyanjye ikibazo kitajyaga kuba cyaravutse mu myaka 15 ishize. Niharamuka rero hagize abashaka kuzabisubiramo bazasanga ari uko nyine bimeze. So if anyone want to take it again, the matter, they'll find the same answer. So, Mr. President, what is your message to the people of Malawi? None rero bwana Perezida n'ubuhe butumwa uha abanyamalawi ku byerekeye gukuraho ibi birego no ku ntambara yo kurwanya inyerezwa ry'umutungo wa leta na ruswa muri Malawi? In Malawi. You know, the organization which is called the SCB, Anti-Corruption Bureau in Malawi, it was the... Urabizi ko ibyo biro wavugaga bishinzwe kurwanya ruswa nije wabitangije nkiri umukuru w'igihugu, kuko ni rimwe mu mashami ya demokarasi yo gushyigikira demokarasi mu gihugu. Ibyo rero bigomba gukomeza, kuko amafaranga ya leta ntakwiriye gutwarwa ngo akoreshwe ku giti cy'umuntu. Abagaragaraho icyaha bakwiye gufatwa, nge nuko byumva. And those that are found, definitely they must be arrested. That's my view. Bakili Muluzi wahoze